Glatschen conoscin nus in differentes formas. Sco glatsch sin via che fa prigolus las vias, aua gelada din lac, nils cristalls de glatsch della naiv. Jeu preferesce il glatsch in forma un pau pli dulcia, ma co funzionesce quella midada dell'aua in glatsch. Se nus vas in l'aua sco ruclas in migiel, no vas es quet circo a schia. Las ruclas han plaz per i via neu. Il punct neu a ca aua se mida in glatsch ai ter 0 grads Celsius. A schia e schi freid, la temperatura va in giu, no staten las ruclas pli da stretch e se schlargen. Ellas han in a posizione fixa a se muinten bo pli. L'aua ai pia in liquid che se schlarga cui ven pli freid. Il suo andon d'experiment muossa qua fac.